Prošlog petka u studiju Face to Face, u studiju Face-a, kardinal Bosanski Puljić, prošle subote bivši reis Cerić, večeras monah Arsenije Jovanović uživo. Dobro večer. Dobro večer. Pomoz Bog. Bog ti pomogao, brate Senade. Lijep je to pozdrav. Da ljudi Boga pominju i traže pomoć od Boga. Ali sve manje pominju Boga i sve manje traže pomoć. Sve manje, ali ja mislim da to od uvek tako bilo. Uvek je bila jedna struktura ljudi koji su se tako pozdravili, tako želeli jedni drugima i jedna mnogo veća u stvari koja to uopšte nije zanimala. Koliko se sjećam, monasi se oslovljavaju sa oče. Sa oče, da. Da, kao i sveštenici, tako je u pravoslavnoj crkvi. Dakle, oče Arsenije, da vas malo predstavim našim gledalcima, da znaju, veoma ste, rekao bih, popularni čak u Bosni i Hercegovini. Za vas koji ne znate, do prije nekoliko dana ste bili u manastiru Ostrog, je li tako? Jeste, ja sam tamo živao zadnjih 6 godina. Za one koji ne znaju, a sigurno dosta ljudi u Bosni i Hercegovini znaju, manastir Ostrog ophode u velikoj mjeri i muslimani. Jeste, ima dosta muslimana, tačno je. Zašto je to tako? To je, recimo, znam ovdje u Sarajevu da znam ljude, pravoslavce koji, recimo, imaju turbe, gdje odnose novac, zapale svijeću. Dakle, nešto nekako narodski, ekumenski je to, tako prirodno kod ljudi. Da idu u bogomolje koje nisu... Pa pogotovo naše dve religije, islam i hrišćanstvo, su monoteističke religije i mi na kraju kraja učemo koren od judaizma, jedni i drugi, to je osnovna monoteistička religija, znači jedan bog. Tako da, a još plus smo ovde na jednoj teritoriji, vrlo često smo i rođaci, pomešani po brakovima, tako da smo praktično jedan narod i onda nema tu neke velike barijere, osim ako smo nešto baš zadrti. U toj zadrtosti je problem. Da, jeste, tako da ja sam uvek se radovao kad dolazilo je naravno katolika, ali mislim više muslimana. I bilo mi je naročito drago kad dođe muslimani da pokažem da su svi dobrodošli. Jedno vreme sam bio kod Kivota, baš kod Čivota, kako se to kaže, kod sarkofaga gde su mošti. Tamo sam bio dežurni i puno ljudi prolazi i dolazili su muslimani, tako da molili smo se, čitali smo i molitve i za njih i tako. Ima li toliko čudesa u manastiru koliko se priča? Ima, možda ima i više. Možda ima i više. Nije to da sad tu bude neki vatromet i da ne znam šta padaju zvezde sa neba, ali čudo je samim tim što, znate kako, ti neko možda kažeš, slušaj, tamo je svetinja, tamo se dešavaju čuda i da ga prevariš, da kažemo prevariš njegov intelekt i on dođe, poveruje ti. Međutim, zanimljivo je da su to stotine i stotine hiljade ljudi i uglavnom su to povratnici. Znači, neko ko jednom bio i sad nastavlja da dolazi često, što znači čoveku dušu ne možeš da prevariš, njegov duh ne možeš da prevariš. Znači, svako nešto doživi tamo. A šta je to? To je u stvari mir. On je duboki, iskonski, duhovni mir koji je nama toliko potreban. Ovdje, tako da mislim da je to samo čudo, a zaista ima isceljenja i tako. Za one koji možda ne znaju, monah Arsenije Jovanović, pravo ime Aleksandar Jovanović. Civilno ime. Civilno. Tako, to pravo je civilno. Pa pravo ime nije, tako da kažemo, pravo ime sad mi je Arsenije. Ali civilno ime, da, u dokumentima mi je... U dokumentima piše Aleksandar Jovanović. Inače, iz Beograda ste Senjaka, naprijed sam pričali prilaska u studiju, šta je lepše, Senjak ili Dedinje? Meni Senjak nekako intimnije. Pa tu su, bliski su, ali Dedinje su više onako uštogljeno, onako preskupo, prebogato i tako... Inače, dakle, beogradsko dete, stomatolog, je li tako? Pa eto, završio stomatologiju, onako, tati i mami da dam diplomu. Mada sam ja hteo likovnu akademiju, ali tata je rekao, ne dolaziš u obzir, moraš nešto konkretno završiti, da crtaš i da mažeš, možeš kad doćeš. I umjesto da liječite zube, liječite duše. Eto, na kraju cele balade došlo do toga. Inače, poštovani gledalci, pripada tom krugu jedne nevjerovatno nadarene generacije koja je, to se desilo i u Bosni i Hercegovini, u čitavom regionu, dakle u Jugoslaviji, jedna generacija koja je kroz rock, kroz muziku, kroz novinarstvo, kroz zezanciju, dakle, kroz kreativna generacija koja je... Glumu, koja je zaista bila nevjerovatna. Jeste, istina. I monah Arsenije je bio tu, mogu reći rocker.
Pa da. Znači, bio u prvoj onoj grupi iz koje je izišla Ekaterina Velika, prijatelj sa Sontom Rajom, Jest, bili smo svakodnevno zajedno sa praktično. Milanom Mladenovićem, sa tom ekipom. I dođemo do tog detalja. Kako to čovjeku dođe, otkud, kako da bude monah? Da, to nije lako reći ovako u jednoj emisiji, a možda i jeste na kraju krajeva. U suštini meni je rock'n'roll bio u stvari bogotražnja. U stvari tražnja, bekstvo od ove Sivilove svakodnevice koja je bila svuda isto u to komunističko vreme. Ali mislim da ni na zapadu nije bilo mnogo bolje. U suštini to je bio neka potraga za duhom, za nekim dubljim sadržajem. I naravno da ono prvo na što sam naišao bio taj hipi pokret. Hipi revolucija koja je pružala neku slobodu, navodno. Tako, od institucija. Sloboda. Sloboda, da. Sloboda. Be free. Free. Peace, brother. Mir. Sloboda. Naravno, svi tražimo slobodu. Svi tražimo slobodu samo na raznim stranama. Znači, u to vreme Jugoslavije komunističke, koja je bila ipak otvoren komunizam, za razliku, recimo, Bugarske, Rumunije, šta ja znam. Znači, mi smo mogli da... I dolazio je taj rock'n'roll, taj hippie talos je dolazio i on je mene strašno pokupio. Strašno mi je delovao na mene, jer sam osjetio da je to nešto drugo, nešto novo, neka sloboda, potpuna oslobođenje od stega tog društva. Naravno, neke stege su potrebne, ali te su stege bile apsurdne u suštini vrlo često. I krenuli smo tim putem te neke slobode kroz hipi revoluciju, kroz hipi pokret, odnosno rock'n'roll. Ali relativno brzo, da kažem, sam shvatio da tu nema te slobode koju sam ja tražio. I onda je to polako išlo u Beogradu, naravno. Mogu da kažem da sam sa 12 godina počeo da izlazim na ulicu. Do 12 godina sam bio dete, posle toga već nisam. I u Beogradu do 27. svoje godine. Znači, to je bio taj neki put kad je Beograd postao tesan, mali, sve je postalo tesno i onda, budući tako ipak, jel da, beogradski mali snobovi, zaželeli smo, a i osjećao se u vazduhu, naravno, to je isto jako važna stvar, osjećao se raspad. Osjećao se raspad Jugoslavije. Nama, naravno, toj nekoj grupi mojih prijatelja koja je bila poprilično velika, nije apsolutno padalo na pamet da pucamo. Ne samo da ginemo, nego da pucamo, da ubijamo, da smo na ratištu za koga, pošto smo, pazite, ja sam vaspitan vrlo tradicionalno, da je zaista bilo, da sam ja doživio agresiju, recimo, na Srbiju, na, ne znam, neke ozbiljne tekovine, ili na Jugoslaviju, da je neko sa strane došao, verovatno bih otišao da branim. I Sarajevo, i Beograd, i, ne znam, Ljubljanu, ali to je bilo mutno, svima nam je jasno. Naravno, ja u to vreme nisam baš, ne znam koliko dobro poznavao politiku, ali sam bio intuitivan uvek. I intuitivno i celo to moje društvo je osjetilo da je to krajnje mutno, ružno i da će da se završi mnogo ružnim stvarima. Tako da smo se svi pokupili i pobili kao, ajde da ne kažem kao pacovi sa broda, ali kao neki zečići sa broda koji tone. I jedni su otišli, sve je naravno bilo zapad, Amerika, Evropa. Ja sam se našao u onoj grupi koja je otišla na istočnu obalu Amerike. Još kao klinci smo maštali o Njujorku. Tako da smo otišli u Njujork i tamo je bilo sve to intenzivirano. Još mnogo više, sve jako brzo. Njujork je naravno možda jedan od najbržih gradova na svetu. I tu sam vrlo brzo u stvari shvatio da čak ni u Njujorku toga nema, da sam se nadao da će to tamo, da ću tamo naći slobodu. Tamo je tek najmanje bilo slobode. Aha, u Americi je nema. Tek je najmanje tamo slobode bilo. Znači, to je u to vreme, mislim i sada, bila jedna okupirana rasistička država, znači rasizam i sve snage bio prisutan i ne samo po boji kože, nego čak i po dođošima. Znači, oni su sa takvom visinom i sa takvim ponižavajućim stavom gledali na sve nas koji nismo tečno govorili engleski. Nemali što smo bili beli, što nismo bili crni. Znači, to je taj rasizam koji je mnogo dublji samo od crno-belog. I da ne ulazim sad u to, u svakom slučaju, shvativši u stvari da slobode zapravo nema. Jer ako je nema u Njujorku, a tako smo učeni i tako nam je, ne učeni, učeni od Hollywooda.
jer Hollywood je jedna neverovatna mašinerija koja je u stvari jedna robofilna mašinerija koja je u stvari bila samo jedna... projekcija slobode. Projekcija sloboda, da bi tamo došli, da bi radili u jednom velikom rudniku zvanom Amerika, za malu šačicu ljudi koji su uživali svemu tome. I, znači, ako tu nema slobode, slobode nema nigde i to je bio jedno suočenje jednog mladog čoveka sa nekih svojih 27, 8, 9 godina, ne toliko mladog, ali ipak mladog, s obzirom da smo mi jedna u suštini nezrele generacije, tako da nam je trebalo više da sazrimo, nekada su sa 17 bili zreli, rađali decu, daj Bože da nekad opet dođe neka taka zrelost, ali teško. I shvativši u stvari da je to tako, suočio sam se s jednim ogromnim apsurdom, u stvari životnim, i sa jednim dolaskom do jednog zida, u stvari. Znači, vrlo brzo, eto, Bog mi je dao i tim mojim prijateljima, nisam morao mnogo po nekim podrumima i po nekim, ne znam kakvim izbama da radim, kao što su mnogi gastarbajteri radili, nego vrlo brzo smo postigli tako jedan nivo, ipak koji je bio dosta prihvatljiv, pa šta više čak i vrlo onako, da kažemo, iznenađujući za 2-3 godine, recimo, samo. U nekim tako sferama, uglavnom umetničkog nekog rada i tako. I shvativši to, čovek dođe u stvari do tog apsurda životnog i do odluke da u stvari ako nema ljubavi, ako nema prijateljstva, a to svakako toga tamo nije bilo, osim naravno izuzetaka, ali ko govori o izuzecima, mi govorimo o pravilu. A pravilo je bilo da prijateljstva i ljubavi nije bilo, a ja sam bio emotivan čovek uvek i dan danas sam i hvala Bogu što sam takav. Kroz to sam shvatio u stvari da je sve besmisleno i da, s obzirom da me niko nije pitao da li hoću da uđem u ovo postojanje, odnosno da se rodim, imao sam legitimno pravo da završim sa tim postojanjem. Znači da kažem, ja to ne prihvatam, ne sviđa mi se, odvratno je i, znači, razmišljao sam ozbiljno o suicidu prvi put u životu. Više sam puta razmišljao o suicidu, o samoubistvu. Tad je to bilo prvi put. Imao sam recimo 28-9 godina. To je bilo, znači, 87. sam otišao u Ameriku, znači 88. 9. sam već došao u to stanje jedno psihe. I kao što mnogi naši gledalci i uopšte slušalci znaju tu moju priču, u svakom slučaju tu na Manhattanu u stvari ja upoznajem u stvari veru mojih prađedova, pravoslavnu veru, koju ja u stvari više volim da nazivam izvornim hrišćanstvom. I tu otkrivam svu lepotu toga i nalazim tu slobodu. Nalazim tu slobodu i taj mir i shvativši da tu je ogromna punoća toga, mnogo više od toga što sam ja doživeo to malo u tim molitvama i u toj liturgiji koju sam zapravo krenuo na Manhattanu, baš na Manhattanu, u tom Novom Babilonu. Ja sam vrlo brzo shvatio u stvari da ja želim to da istražim do kraja, koliko je to homo sapiensu dozvoljeno i moguće. I shvatio sam da jedini put ka tom potpunom, znači koliko je moguće ljudskom biću u ovom univerzumu da doživi Boga, je u stvari kroz monaški život. To sam naravno, imao sam jednog dobrog prijatelja, tada smo se okumili, ja sam ukrstio malu ćerkicu, on je bio naš Beograđanin, pravoslavni hrišćanin. On je završio filozofiju u Beogradu, ali je tamo išao na master iz teologije. Imao je kući gomilu knjiga pravoslavnih na engleskom, u nekim gajbama, sve to dono kod mene, pošto nešto digo ruke, posle on je sad postao budista. Živi negde u Južnoj Koreji, mislim. Neko uđe u vjeru, neko izađe. Da, eto, oni meni pomogu da uđem, a on izašao. Zanimljivo, čudan je život. I ja sam tu, čitajući te knjige, shvatio, čitajući Svete oce, da postoji taj jedan put u hrišćanstvu koji se zove monaštvo, koje je jedno potpuno predavanje toj veri, koliko je to moguće. A potpuno predavanje? Pa potpuno predavanje, tako možemo. Mislim, isto tako čovjek i u braku može da se potpuno preda veri, ali mislim, ne želim da kažem da je monah veći pred Bogom od ženjenog čoveka, ali mislim da ipak ima malo više prostora da se posveti molitvi, dubokom sozrcanju, bogomisliju i tako dalje. I ja sam tu vrlo brzo, u stvari, pošto sam ušao u veru, da tako kažem, pošto sam se obratio u veru, jer ja sam bio kršten kao dete, ja sam u stvari doneo odluku da je monaški put moj put. Sada ste osoba koja je, čak bi mogao reći, vrlo popularna zbog toga kako, kada nastupate javno, kako vrlo tako otvoreno govorite o stanju u društvu, o stanju među mladim ljudima. I to kada govorite onako tako otvoreno, tek onda čovjek, pa i novinar, primjećuje koliko je to katastrofično kod nas u regionu. Mladost koja propada, droga,
to o čemu vi često govorite, golotinja, pokazivanje, to. Da. Negde se meni čini u nekim mojim tumačenjima da je sve otišlo do vraga, ne daj Bože, ali tako, Pa blizu. zato što su ljudi izgubili stid. Kako vi to tumačite? Jeste, pa znate kako, danas je jedan od preduslova, znači da ukoliko hoćeš da uspeš, moraš da budeš bestidan. I onda dobijaš neke pozicije u ovom svetu, ali zato gubiš pozicije u duhovnom svetu, odnosno gubiš pozicije, gubiš svoju dušu. Odnosno gubiš svoju psihu. I to rezultira, znači, negde moraš da odeš na neku konsultaciju. Ranije je to bio hodža, ne znam, rabin, sveštenik, neki kaluđer. Danas su to psihoterapeuti, psihijatri. Nažalost, jer oni konačno ne mogu pomoći. Oni mogu pripomoći ako je baš neko teško stanje, eto da malo kupiraju taj problem, da se diraju, ali tu nema isceljenja. Ali niste klasični propovjednik u smislu dođite, malo, kako bih rekao, popovski, hodžinski, dođite u svoju vjeru, vratite se u to, već nekako ljude opominjete kritikom društva. Šta je definicija naše društva? U kojem mi svijetu živimo? Ko smo mi u stvari? Kakvi smo iznutra? Zbog čega smo ovakvi? Da. To je zanimljivo pitanje, pa vjerojatno zato što nema Boga u sebi. Bog je ljubav, to je rekao Sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju i u svojim poslanicama. Bog je ljubav, a sigurno sam da to ne govori samo hrišćanski apostol, nego i svi drugi ljudi, svake druge vere koji su iskreni, koji znaju šta je Bog. Bog je ljubav, znači, s obzirom da je jedno ogromno licemerje, znači, mi smo svi licemeri, u stvari, hipokriti. Znači, a hipokrit je na starogrčkom, u stvari, hipokrit je bio glumac. Neko ko glumi nešto, znači, nije ono što je, znači, ima svoju ulogu. I s obzirom, znači, da mi nemamo Boga, imamo ga na rečima, imamo ga na jeziku, ali to nije dovoljno, i on to vidi i on se povlači. Znači, s obzirom da je Bog ljubav, kad ima ljubavi, onda je sve drugačije. S obzirom da mi nema Boga, nemamo ljubavi, nema srednja varijanta. Ako nema ljubavi, mržnja je tu. Ako nema svetlosti, tama je. Ako nema toplote, hladnoća je. S obzirom da smo mi licemerni i s obzirom da smo puni mržnje, jasno je kakav je svet. A zašto smo licemjerni i puni mržnje? Zato što smo odstupili od Boga. Vrlo prosto. Nema tu velike filozofije. Odstupili smo od Boga. Sad je to ozbiljno pitanje da su lomili koplja mnogi veliki umovi. A zašto je to Bog tako dopustio da se desi da mi budemo bez Boga? Jer ako nas je On stvorio, mi negde i ne nosimo krivicu za to. Znači, On nas je stvorio felerične. To nije istina. On nas je stvorio sa slobodnom voljom. Znači, dao nam je slobodu, ogromnu odgovornost nam je dao, da bi činili dobro sebi i drugima ili da bi činili zlo sebi ili drugima. Kako je došlo od toga, to je veoma teško pitanje. I mnogi veliki umovi, pogotovo na zapadu, veliki zapadni filozofi su tu pali. I rekli su, Bog, ukoliko postoji, on je jedno zlo biće, jedno licemerno biće i tako dalje, i onda su tek otpali od njega. Jer su i to malo što je bilo blagodati izgubili i kako je do toga došlo, zašto, o tome piše Biblija, ne poznajem Kuran, pretpostavljam da oni imaju neku sličnu teoriju. U svakom slučaju, prvi ljudi su odstupili od te nauke koje je Bog dao, koja je bila u stvari vrhovna psihoterapija i vrhovna strategija kako da čovjek napreduje. Jer je čovjek rođen da napreduje, neprestano. I to je ostalo u civilizaciji, ta želja za usavršavanjem, za perfekcijom, ali uglavnom u pogrešnim pravcima. Tako da društvo u kome živimo je duboko bolesno, duboko nezdravo, duboko izopačeno, svakako generalno gledano, ali pojedinačno ima još uvek divnih, svetih ljudi. I u to sam siguran, to znam, i znam da dokle god bude takvih ljudi, planeta će se okretati oko svoje ose i oko sunca. Dok je dobrih ljudi. Da. Koliko da ih je? Koliko da ih je. Jeste, to ima u Starom Zavetu, pa kad pita Gospoda Boga, pa dobro, ako u Ninevi bude 50, hoćeš sačuvati, pa hoću, pa ako bude 40, pa ako bude, ma sačuvat ću koliko god da bude dobrih ljudi, jer ja sam u njima. I uvek postoji mogućnost da kroz te dobre ljude, da se opet Bog izlije na čovečanstvo i da bude bolje. U Svetom pismu to ne piše, barem u Bibliji, odnosno u Novom Zavetu, u hrišćanskoj svetoj knjizi, ne piše će biti dobro. Biće perioda boljeg i goreg, ali generalno ide naniže i dolazi do te apokalipse, odnosno do otkrovenja, do uništenja univerzuma i formiranja novog univerzuma. Pa jesmo mi na tom putu
Jesmo, ali ja nisam od onih što pričaju o šesticama, karticama, o katastrofi koja je sutra. Mi to ne možemo znati. Možda bude sutra, možda bude kroz 1000 godina. Bog je mnogo tolerantan, a čovjek je spreman još za mnogo veća zla. Nije ovo dno. Ne, nikako. Ima vremena do dna, ne daj Bože, ali polako ali sigurno tonemo. Svakako ta dobrota, ta ljubav koju čovjek nosi u sebi, ona će spasiti tog koji to nosi. Možda spasi svet, ali ljudi odbijaju. Kršćanstvo propovijeda se, lako ga je protumačiti originalno. I u stvari u prijevodu ljubav. Apsolutno. Zašto je sve manje ljubavi? Zato što sve manje... Opet odgovor nema... Ne pratimo. Znači, čak mnogi ljudi u crkvi su tu samo radi dobrog položaja. I u crkvi? Pa kako ne, pa svuda. Pa u crkvi nisu anđeli. Ljudi. I oduvek je to bilo. Oduvek je zemlja bila zalivena krvlju, oduvek su bili ratovi, oduvek su bile mržnje, oduvek je geopolitika bila najbitnija stvar, oduvek je bila borba za teritoriju, za gradove, za sela, za šume, za njive i oduvek je u crkvi bilo ljudi nedostojnih tog zvanja. Tako da mi vidimo u stvari da živimo u jednom bolesnom svetu, ali to je znak da Bog gleda ko je revoltiran time i ko neće da ide tim putem. I on je tu momentalno prilazi i obliva ga svojom blagodaću, svojom ljubavlju. To sam ja doživao i krenuo sam mojim putem. Ko bi mene mogu da natera da obučem ovo mantiju i da idem tamo da postim, da ne znam šta radim, da se odreknem žene, da se odreknem putovanja, dece i tako tih stvari. Znači, to je ta Božja ljubav koja je neopisiva. To je nevjerovatna odluka, nevjerovatna, pogotovo s tim, tako kažem, pedigreom. Pa jeste, da meni neko rekao malo pre toga, ja bi se slatko nasmejao. Ali ko se zadnje smeje, najslađe se smeje. Kako se zove to stanje u kojem ste? Podnošenje toga ili je to vama davno završena priča? Koje? To stanje u kojem ste. Sada? Da, kada govorite recimo o tome da nemate porodicu, da nemate djecu, da ste toga svjesno odrekli. Šta je to? Pomirili ste se s tim, davno ste? Jeste li imali dilema na tom putu? Ne, nikada nisam imao dilemu. Kada ste jednom odlučili, to je tako bilo do kraja? Da, naravno postoje napadi demonski, postoje napadi strasti, ljudske pale prirode, ljudske prirode koja, recimo, ne znam, vidim lepu ženu i zaljubim se ovako. Zaljubite se? Kako ne, ali ne u onom smislu svetovnom, nego prosto to je jedan trenutak onog starog Ace. Da. U tome jeste borba. Znači, prve godine hrišćanstva i monaštva su blagodatne. Znači, čovjek ne osjeća ni seksualni poriv, ni želju za suprotnim polom, ništa. On je potpuno u blaženom rajskom stanju. Sad, kako kod koga? To možda traje nekoliko dana, nekoliko mjeseci, nekoliko godina. Ali to nikada ne traje bez prekida. Onda Bog povuče svoju blagodat. Da vidi u stvari kako se ti zapravo boriš, brate. Jer kad je blagodat tu, sve je lako. To je kao kad duva vetar. Brod ide, ali kad stane vetar, onda moraš da veslaš. I vrlo često da okrvaviš ruke i žuljeve. Znači, kad ta blagodat prođe, onda se budi stari čovjek. I to je prava duhovna borba. Tu čovjek stiče poene kod Gospoda. Jer lako bi bilo kad bi ja potpuno postao neosjetljiv. Ne, Bog mi šalje. Naravno, to je drugog tipa od onoga kad sam bio pre, ali je to tu prisutno i kogod kaže da to nema, on laže. Ali je, u stvari, kroz tu borbu čovjek sazreva duhovno i stiče kredite kod Gospoda Boga. On kaže, evo ga jedan koji se žrtvuje, a normalan, mladi čovjek. Stalno se ljudi pozivaju, pa čak i oni koji znaju, ali u većoj mjeri oni koji ne znaju, na svoje vjere. Šta je u stvari pravoslavlje? Pravoslavlje je vrhovna sloboda. Vrhovna sloboda? Jeste. Šta znači? Znači... Individualna? Naravno individualna. Lična sloboda. Jer u stvari mi svi tražimo slobodu. Svi tražimo slobodu, sloboda nigde. I ubijamo drugi za slobodu i prolivamo krv. Tuđu, naravno, za slobodu. Naravno i svoju, ali u stvari da dođemo do slobode mi najčešće prolivamo tuđu krv. I sloboda mira, a nigde ni mira ni slobode. A sloboda je u stvari potpuno unutarnja, ličnostna, duhovna kategorija. Sloboda znači na prvom mjestu od sebe. Sloboda od sebe palog, od svojih strasti, od svojih slabosti, od svojih mržnji, od svojih pakosti, od svojih ljubomora, od svojih zbunjenosti, od svojih promašaja, od svojih zabluda, iluzija. Od toga sloboda. Sloboda od palog čoveka, sloboda od propalog čoveka,
pokvarenog čoveka. Znači, i sloboda koja daruje zaista ono što mi jesmo, a to je taj čist čovek, zdrav čovek, normalan čovek. A to je svet čovek odmah, momentalno. Čim postane, u stvari svetost je u stvari konačna normala. A isto tako volim da kažem da je pravoslavlje s druge strane kao proces, kao sistem vrhovna psihoterapija. Zašto su ljudi sve manje slobodni, to čini mi se nekako svojom odlukom? Zašto su u jednom sveopštem strahu? On je u nekim segmentima imaginaran, nečega se plaše, nečemu je vrlo stvaran, plaše se vlasti, plaše se situacija, plaše se neizvjesnosti, pa iz tih razloga tako masovno svi odavde odseljavaju. Imate jedna lijepa riječ, ne znam da li je crkvena iz Srbije ili je politička, ali ono, u rasejanju. U rasejanju, da. U otadžbinoj rasejanju, da. To je ono. Zašto su sve više ljudi u izbjeglištvu, u progonu, u rasejanju, u dobrovoljnom odlasku i otkud toliki strahovi? To što bi Fromm rekao i napisao, to bjekstvo od slobode. Da. Pa čovjek nema osjećanje zaštite. I kad ti nemaš osjećanje zaštite, ti se plašeš. A duboko nemaš poverenje u sebe ili vidiš da si slab. I onda, mislim, to su dve različite stvari. Zašto se čovjek plaši, zašto nema slobodu i zašto ide u rasejanje, odnosno u druge. Mi idemo u rasejanje i da radimo, bežimo odavde, zato što je to tako napravljeno. Ali i napravljeno? Da, to je apsolutno organizovano sve. Ko nam je napravio? Pa uglavnom vođe zapadnog sveta. Zašto? Pa zato što njima je potrebna sveža krv, sveža pamet. Jer je kardinal Puljić to rekao prije 8 dana u ovoj emisiji, da je to plan. Naravno da je plan. Pa to je jedna dekadentna civilizacija. Dobijaju djecu, gotove porodice, školovanu, pismenu djecu. Naravno. S ovih terena su, ja mogu slobodno da kažem, najpametnija deca sa Balkana. Samo što su mi uvijek bili između Čekića i Nakovnja. Ja sam nekad maštao da odem na zapad i kad sam otišao u Ameriku sam vidio da to oni strašno slabog IQ-a. Mislim, oni su ljudi koji su vrlo naivni, glupavi. Oni prihvataju šta god im se kaže. Ti ovdje ne možeš da prevareš nikoga, čoveče. Mislim, u suštini, ti jednog sarajevskog mangupa, pa to je filozof nad filozofima. Pa pamtim, to je jednog beogradskog lika. Nikad ga nema. A oni tamo u Americi šta god da mu kažeš, sunce je plavo, jeste, sunce je plavo. Srbi su najgori narod na svetu, jeste, Srbi su najgori narod na svetu. Muslimani su najveći agresori na svetu, jeste, muslimani su agresori. Došli su sa Jupitera, jeste istina. I to je ta manipulacija, znači, i ozbiljan rad na ispiranju mozga. Znači, zapadna civilizacija ne izdisaju i dekadentna je, propala je, a ova, znači, Indija, Kina, ne znam, Balkan, Rusija, to je još uvijek sveže, zdravo i ti klinci su idealni za takozvano intelektualno roblje. Oni odlaze tamo, naravno oni upropaste, ali da tamo do svoje 40 oni mogu puno da daju. Posle 40... Govorite materno o iskorišćavanju tih ljudi. Naravno, njima se sve da i naravno upropaste se, jer ne da im se duhovno. Potroše se, da, i to je kao jedan točkić koji, naravno, mašina mora da nastavi da radi, show must go on, i dolazi novi točkić, i radi dalje. Ovo je olupina, on je na nekim sedativima, nekim antidepresivima, na nekom suicidu, na nekoj narkomaniji, na nekoj perverziji. Ne može da funkcioniše više, znači srušen je, i zato se to tako radi da bi mi maštali i da bi se ovde sve upropastilo, uništilo i da bi ljudi rekli pa mi ovde ne možemo da ostanemo mladi ljudi, idemo tamo. A tamo su ljuto roblje, što bi rekao jedan moj prijatelj. I to je jedna, mislim, to svi znamo, to je svi pričaju da je teorija zavere, mislim, to je smešno. Ko to naziva teorijom zavere? Onaj koji je to sve smislio. I najlakše reći, to je teorija zavere, vi ste u paranoji, naravno, to nema veze, to je sve istina, jasno i glasno, tako da, a opet strah, to nemanje slobode kad nemaš zaštitu. Znači, čovjek kad nema zaštitu, on osjeća slabost, kolebanje, osjeća opasnost, ne osjeća zaštitu. Znači, mi kad smo mali, mi osjećamo zaštitu velikog brata ili svoga oca ili nekog komšije koji nas voli ili nekog starijeg druga i tako dalje. Čovjek kad odraste, tomu nije dovoljno, njemu je potrebna neka veća zaštita. Onda ima zaštitu, ne znam, policije, vojske, ne znam čega, pa onda vidi da ni to nije zaštita, to za čas ovako, mislim, mi pamtimo nedavno ovde, ko je mogo da se ovde se prolivala krv.
I konačno u stvari shvatamo u stvari da je neka druga zaštita mnogo važna. I jedino zašto je pravoslavlje to što jeste, zato što ti kad jednom uđeš u tu priču, kad jednom posvetiš sebe tome, ti doživljavaš u stvari tu zaštitu svisine, doživljavaš tu zaštitu Božje blagodati, Duha Svetog, energije Božije, i to je zaštita koja nije došla s polja. Odnosno, jeste došla s polja, ali ne iz materijalnog sveta, nego iz duhovnog sveta. I ti to unutar sebe osjećaš, kao što Svetom pismu kaže, kad Hristos, kad su ga pitali, pa gde je to carstvo nebesko, kad će doći? Kaže, carstvo nebesko je unutra u vama. I to kad čovjek doživi, on osjeća moćnu zaštitu Boga živoga i on je onda postane neustrašiv. I onda kad dođe rimski imperator ili već ko i kaže odreci se, on kaže što bi se odrekao? Pa oduzet ću ti imanje, pa oduzmi, pa na kraju oduzet ću ti život. Pa ne možeš mi oduzeti život. Ja sam okusio besmrtnost. Znači, osjećanje Boga je osjećanje vrhovne ljubavi i osjećanje besmrtnosti. To kad čovjek doživi, on je rešio sve probleme. Jel? To su dve najvažnije stvari. Najvažnija stvar u životu je ljubav. Ti u tom osjećaju Boga, kad Božja blagodat dođe. Naravno, to su specifične, mora čovjek da organizuje sebi specifične uslove za tako nešto. Da se posveti tome. Kad doživi to, kad ga kosne ta Božja blagodat, on doživljava osjećanje vrhovne ljubavi. Nešto ga voli beskrajno. Što ga ništa nije moglo tako voleti ovde. I istovremeno, nešto što je, znači, rešio je najvažniju stvar na svetu. I to do maksimuma. Druga stvar, najstrašnija stvar na svetu je smrt. Naravno, nema ništa strašnije od toga. Osjećaj besmrtnosti. Znači, živi, dubinski osjećaj besmrtnosti. Osjećaš da u tebi plamti plamen besmrtnosti i samo je bitno kako da uđeš u tu besmrtnost. Taj plamen besmrtnosti imaju kod nas, javno ga manifestuju nesvjesno, političari, lideri, predsjednici, ovi koji su u vlasti. To možemo tako da karikiramo, ali ovo je nešto potpuno drugo. Kako vi njih tumačite, pogotovo sve u regionu, pogotovo kada se pozivaju sa pozicije moći i vlasti i zaklinju u Boga? Da. Jednoga, ali svak na svoj način, kako ga doživljava i imenuje. Kako doživljate to? I kada crkveni, vjerski, bilo koji poglavari to isto rade, a sigurno ste fantastičan analitičar društva. Primjećujete to? Krivokletstvo, bogohulstvo, zato što je sve licemerno, znači zato što se pritvorno bavimo Bogom, pritvorno ga prizivamo, pritvorno se bavimo svojom tradicijom, a deo smo svetske vlade. Znači, dođe trilateralna komisija, recimo u Beograd, pre neku godinu i kaže ljudima koji su na vlasti ili koji će biti na vlasti, slušaj, ti ćeš biti na vlasti. Bićeš predsjednik. Znači, odavno se znao. Dobit ćeš komad kolača, ali moraš da igraš kako ti mi sviramo. Znači, tu se gubi apsolutno svaki smisao o naciji, o svom narodu, o svom gradu, o svojoj ulici, o svom komšiluku, o svom Bogu. I onda na taj način, u stvari, oni postaju samo ljudi koji dalje, tek tada, u stvari, doživljavaju strah. Oni doživljavaju strah za svoju poziciju, doživljavaju strah za svoje bližnje, svoje mladunce i oni su agresivni. Ali prihvataju svjesno da igraju igru? Prihvataju, da, zato što pre toga nisu imali Boga, znači nemaju tu slobodu i oni se nadaju, oni su svi prestrašeni. Znači, svi ljudi koji vladaju ovim svijetom su užasno prestrašeni. Što više imaju para, što su na većoj poziciji, vladari, moćnici, bogataši su prestrašeni. Oni su suštini beskrajno prestrašeni. Jeste, o tome sam pričao često, zato što si više u svetu, što se više posvećuješ novcu, materijalnom, svome telu, to je Božja blagodat dalja. I čim je Božja blagodat dalja, ti dubinski osjećaš da si slabašan. I onda grabiš materijalno, ne bi li se ogradio nekim zgradama. A onda narodi, njihovi narodi, podanici, obožavaoci, znači igramo igru... igramo igru, mislim, to je... Koje nismo svjesni, a oni igraju igru koje su svjesni? Koji su na pozicijama? Da, svjesni su, ali su prodali dušu i onda je gotovo. To pitam, toga su svjesni? Svjesni su. Svjesni su, ali su slabi i shvatili su, ne zanima me ništa, dođe demon sa leve strane i kaže, pusti te priče, to vera, to sve, ljubav, bratstvo, prijateljstvo, ja ću ti dati moć. I on to proguta, jer nije bio duhovno edukovan, ipak nije bio duhovno edukovan.
I poveruju u to i onda krene, znači mi na ovim teritorijama, ne znam, pričamo o ustašama, o Handžar divizijama, o četnicima i tako dalje, pa ko je bio kolaboracionista, ko nije, da li možda i Tito i Velebiti i Koča Popović su bili kolaboracionisti 43. i tako dalje. U stvari, ko je kolaboracionista? Ovi danas. Oni u stvari su saradnici okupatora. Mi smo okupirani. Oni su u suštini saradnici. Često razmišljamo o tome. Drugi svjetski rat, Njemačka dolazak ovdje, tolika borba, toliki otpor, tolike žrtve, sve to. A odmah nakon toga, vrlo brzo, danas pogotovo, Njemačka je idealna zemlja, zemlja snova, ljudi tamo najrađe Ima onaj vic, kaže, Hitler kad bi vidio, on bi bio oduševljen, kaže, pa konačno sam dobio ono što sam teo. Pokorio Evropu. Da. Samo malo na drugi način. Ne libite se kada govorite o svojoj vjeri ljudima koji traže vjeru javno, kada nas, vi se uopšte ne libite da upoređujete, kako bi to rekao, ne baš nacionalne zajednice. To u kontekstu te vaše priče po kojoj ste veoma popularni u Bosni i Hercegovini, meni je to bilo vrlo, vrlo začuđujuće. Dakle, da upoređujete kako se, ne znam, Srpkinja oblači, kako se Bošnjakinja oblači i da to tumačite kroz vjeru. Meni je to bilo malo onako vrlo, vrlo, recimo, kada bih ja kao novinar ušao u takvu jednu analizu, sigurno ne bih je uradio. Ne bih od nekog straha, od neke neprijatnosti da upoređujem ko je kakav u manifestovanju kulture, tradicije pa i vjere. Da, pa vrlo moguće da biste bili stigmatizirani, možda biste čak izgubili posao. Ja nemam šta da izgubim. Ja se ne plašim ničega. Ja mogu da izgubim samo život, a ne mogu mi ga uzeti. Ja imam večni život. Naravno, ja mogu večeras da napravim smrtni greh, ali ja duboko verujem da mene Bog čuva i ja naravno ovim ne izazivam sada kad izađem na ulicu Sarajeva da me neko kokne. Šetali ste Sarajevo popodne? Da, prišao mi jedan čovjek. U odori? Je bilo problema? Ili bilo ne, nikakvih problema. Zagledanja? Šta više, prišao mi jedan čovjek tamo kod one papine skulpture. I kaže, vi ste monah Arsen Ivanović? Jesam. Kaže, da vas pozdravim. Kaže, ja sam Jusuf, ne znam kako prezime reče. Kaže, baš sam vas pre neke večer, kaže, citirao. Citirao? Šta je citirao? Citirao je kad sam govorio o onim lažnim isceliteljima, onom nekom Alenu Azariću koji sada pravi šou po Beogradu na onoj izdajničkoj televiziji Happy, gde leči imenom Isusa Hrista, niti je sveštenik, niti je ne znam šta, i pravi spektakl. Ja sam pričao o tome kako to ne može to tako i njemu, tom gospodinu Jusufu se to mnogo dopalo. A inače ste kritičar i televizija i toga. Čak nalazite razloge takvog ponašanja među mladim ljudima, pogotovo u curama, upravo u televizijama, kao izvoru nečega što diktira modu, to silikone, kako se zove to usta. Jeste. Pa televizija je, ona je zamena za molitvu. Ona je? Zamena za molitvu. Zamjena za molitvu. Zamena za gledanje u Boga. Znači, dubinska molitva na staroslovenskom se kaže sozercanje. Ima to ono zercalo, zrcanje, gledanje, ogledanje u Bogu. Znači, najlepše je bilo kad je čovek imao vremena da gleda u Boga svojim duhom. I to je bilo najlepše. Recimo, ja najviše volim da gledam u Boga. Ne uzubila, kako? U molitvi, takozvanoj umnoj molitvi, umno-srdačnoj molitvi, takozvanoj Isusove molitvi. Naravno, svakoj molitvi, ali ona je najmoćnija. U takozvanoj isihastičkoj molitvi, to je grčka reč isihazam. Podrazumijeva i odvajanje od ljudi? Pa da, ali... Mir? Da, naravno, do nekih viših nivoa. Ali svako može da ima jedan mali stepen isihazma u svom domu, u Sarajevu, Beogradu, Tokiju. Potrebna je disciplina, potrebna je organizacija vremena. Mi strašno mnogo gubimo vremena. Ima dosta vremena toko 24 sata. Ovo me zanimljivo. To vaša sloboda, to usuđivanje da kažete, pogledajte kako se Srpkinja oblače, kako se Bošnjakinja oblače. Ja se recimo ne slažem u tim nekim vašim paralelama s vama. Mislim da je to nekako generalno svugdje isto. Negdje možda malo konzervativnije, negdje malo previše slobodno. Da, naravno. Pa dobro, nisam baš ja to tako generalno rekao, jer na kraju krajeva ja sam u stvari protiv ekstrema svake vrste. Ali ovdje je zvučilo kao kompliment da uprosti muslimankama. Pa znate kako, to je u stvari bio odgovor na ovo rasulo koje vlada u svetu zapadnom, koji to namjerno implementira i izvozi tu demokratiju, uništava i te tradicionalne kulture kao što je recimo islam. On je, da kažemo sad, možda jedan od najtradicionalnih kultura, znači oni njih uništavaju. Znači na Kosovu, recimo, meni da moj prijatelj priča, kaže, Albanke su uništene. To je bilo jedno jako tradicionalno konzervativno društvo. One su uništene.
Da su prihvatile to, digli su, ne znam, spomenik predsjedniku Amerike i gluposti neke. Znači, ja sam to rekao u stvari samo da bih na neki način napravio kontratežu toj totalnoj raspuštenosti, toj totalnoj perverziji, izbušenosti, iscepanosti, istetoviranosti i da negde sam siguran da će ta mlada muslimanka koja sačuvala i nevinost i neku čednost i ne znam šta i nije imala ne znam koliko njih pre svoga muža, da će ipak, siguran sam, da će vaspitati svoje dete zdravije nego ta iscepana na ulici, istetovirana i izbušena koja dočeka da neko odvede kući. Ali, da se razumemo, ja sam protiv svih ekstrema. Znači, po meni, isto tako potpuno zabrađivanje, zamotavanje, isto jedna vrsta ekstrema, znate, jer u suštini mi imamo slobodnu volju, imamo moral. Sada, zašto bi ja do te mere morao da zamotavam svoju devojku, svoju ćerku? Jer zašto ja to radim? Zato što mislim da će drugi muškarac, recimo, ne znam, u nekom Pakistanu, da je siluje. Čim izađe na ulicu, pa čekajte, mislim, pa postoji neka unutarnja kočnica. Znači, to govorite o mjeri u stvari. O mjeri. I u nekom unutarnjem stanju zdravlja, normale, znači neću da idem iscepano, neću da se zamotam ni skroz, mislim, čemu? Imam ja svoje unutarnje stanje mere, mira, radosti, poštovanja i morala. To smo rekli bestidnost. I stida. Morala i stida, etike. I onda na taj način ću ići srednjim putem. U suštini, sveti oci Svete pravoslavne crkve su uvek govorili o carskom, srednjem putu. Ali i dalje stojim iza toga da ako već idemo neku krajnost, bolje to bude krajnost u nekom konzervativizmu, u nekoj tradicionalizmu, u nekoj zaštićenosti, iako možda i ona frustrirana mučenica. Rekao je tata, ne moraš tako, dobila neki dinar za to ili nemam pojma. Verovatno je ona frustrirana. Ko zna koliko njih zaista iskreno dubinski to tako nosi. Znači, može i to da ostavi neke ozbiljne posljedice jednog dana kad bude imala ne znam koliko, može da prsne u jednom trenutku, pa da završi sve tako zabrađena opet nekoj psihijatriji. Ali kažem, znači, kao u jednom manastiru, ipak pre pristajem da iguman bude strožiji nego što treba, nego labaviji nego što treba. Za kraj, šta nam je rješenje? Šta je uputa svakoga koje god iz bilo koje vjere, ljude koji javno nastupaju, koji hoće da pošalju poruku najkomotnije u ovoj emisiji? Pitamo i to onako baš sa znati željom, nekom kao šta je to što se može poručiti ljudima koji su bez obzira koje vjere, kako vjeruju u Boga, šta je to što je, eto, nema da je ekumenska poruka, ali savjet, to ipak daje savjet čovjek koji je bio i građanin i imao iskušenja takva i monah je. Da. Istraživati šta su pametni ljudi koji su želeli dobro civilizacije napisali i ostavili nama, to je uglavnom u okviru religija. Znači, prići Bogu, ne insistiram da neko promeni veru, siguran sam da u svakoj veri postoji put do Boga. Sad, apsolutno zastupa mišljenje da su neki putevi kraći i praviji, neki malo iskrivljeniji, ali sam siguran ako čovjek zaista ozbiljno shvati da postoji tvorac univerzuma, koji je sve stvorio, koje je biće emotivno, koje je biće svemoćno, koje je biće dobro, da treba da obraćamo pažnju na te spise, na te nauke, na te ljude koji znaju to i koji ne samo znaju na jeziku, nego koji žive tim životom, koji šire dobrotu, ljubav, mir i da i mi tako živimo, da se tako ponašamo i ja mislim da će sve biti mnogo, mnogo bolje. Ali sam po tom pitanju veliki skeptik i mislim da neće biti bolje. Zašto? Pa zato što čovjek je prosto... Sjajna je priča, ali je dijagnoza da idemo. Da, idemo, što ne znači da će svi propasti, ali generalno čovjek je mnogo se pokvario i jedino Bog možda spase. Ali on neće na silu. Tako da, ovo nije nikakva apokaliptična priča. Neće Bog na silu. Neće na silu, poštuje našu ljudsku slobodu. On životinje je determinisao instinktom, a nas savešću. A mi savest gušimo, spržavamo. Tako da mislim da ne ide dobrim putem, ali ja volim ljude, volim svet, volim život, sve volim i siguran sam da će još biti puno dobrih momenata u istoriji ove planete. Dobrih momenata na tom putu? Na tom putu, da. A ne znamo kad će biti. Neće Bog pomoći ako sami sebi ne pomogne. Ne. On šalje stalno signale, opomene. Ljude koji se Šta su signali, šta su opomene? Pa, to su
pre svega ljudi koji ga poznaju, koji su ostavili spise iz daleke prošlosti, nama ljudima u dalekoj budućnosti, a isto tako stradanja raznorazna, opomene, ali ipak na prvom mestu ipak opomene ljudi koji nose njegovu ljubav u sebi, koji su da ga doživeli i koji to govore. Recimo, evo, ja sam najgori od svih i najmanji, ali ipak se trudim to da radim. Znači, ipak treba da slušamo ljude koji iskreno kažu da ima živoga Boga, da je mnogo dobro biti sa njim. To ne znači uopšte da čovjek treba da bude necivilizovan, nekulturan, da neće ispoljiti sve svoje potencijale, da neće biti moderan. Ja duboko osjećam da sam, to će sad kao da zvuči kao neka laskanje sebi, ali ja duboko osjećam neku ultramodernost u sebi i ultratradicionalnost. Ja to i vidim. Taj spoj treba da je jako važan. Vidim. Upravo sav razgovor je upravo u tom. Nisam ga tako definisao, ali super da ste to kazali na kraju. Upravo to. To je kao jedna moćna krošnja i jedan moćan koren. Jedno bez drugog ne može. Jel vam stvarno ništa ne fali iza ovog života, ovog materijalnog, ovog stvarnog? Pa fali mi eto da imam auto da dođem iz Beograda do Sarajeva u vaš studio i da pojedem nešto, ali ne mnogo više od toga. A zašto nemate auto? Ne, imam auto. Ja. Kažem, eto, to mi je potrebno. Ali jedan skroman auto, potreban mi je krov nad glavom, da pojedem nešto, potreban mi je štafela i da mogu da slikam svoje slike. Ali ne mnogo više. A ipak ste nastavili svoj... A jesam, kako ne. Pa dječački... To je moja velika ljubav. Znači, moje dve najveće su ljubavi, znači, molitva i umetnost. Odnosno, slobodno mogu da kažem umetnost, jer je molitva samo vrhunski oblik umetnosti. Hvala vam što ste došli iz Beograda kod nas ovdje u studiju Fejsa. Želim vam puno sreće na novom, pa ja mogu da nazovem, u novoj misiji. Pa možemo reći. Nakon Ostroga, poštovani gledalci, monah Arsenije pored Beograda, je li tako? Blizu Ljiga. Blizu, da. Na 100 kilometara od Beograda. Obnavljam jedan manastir koji se zove Ribnica. To je skoro došlo do kraja, zavisi konačno još od velike Milutine Valjevskog. Stariji je manastir. Stari je manastir, ja tačno još uvijek ne znam sve, bio sam tamo, manastir Orono, bit će puno posla, ali ja se nadam tu pre svega manastiru, gde ću obnoviti monaštvo, a zatim jedan duhovni centar. Hvala. Hvala vam. Bog vam pomogao. Bog vama pomogao. Poštovani gledalci i slušalci, bio je to monah Arsenije, ekskluzivno u CD-u, naš gost iz Beograda, CD za par minutica.